ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Namar ba? Para nyipay jangan ikan yun. Kita benar kirim payeng, kita langsung sani bah ki posting kami. Bat hakayat kayang gadum kami. Namar kita jangan ikan cakap umdon nong pek ngor, umdon nong bakli. Katba ke 27 All India Police Golf Tournament arajar pulai arajar pusau. Kelas dang mentaka sengik arpulai trik urempang arajar pusau. Uba Nicholas J. Karnami. Uba jutip pajba kumuba manik. Ulahap benlita mikinyut kinyer kibedan hapo uput usam jang Shillong Golf Course. Nakiliang jong kabati CTV hak step apulai trik kelas akib uba manik udang ta miki jabo ya kabaki pajba kila berat pathar tang hakeni ke benta kabahap hapo ke jingpet ke Shillong Golf Course kabaki we ki jaka bahap hapo ke jingpet ke Dorbar Shnong kolong ke bukhoi basuba. Habakran uba manik lepen pau ke jingwan jong u hakeni ke jaka benlum ki jabo kolong berwanra ke jingpin sngo tho pajba halo ke khoi ke suba bat keni ke long ke jingjak buram lada kinong yele tit bol kin sakhi ya keni ke jingjabo. Jaka kadina du Muslim arajar khatnyo ka ba lengba ka campaign My Meghalaya My Shillong My Pride nengkong ya ka ba asam nang ni mereka basosi kolong menta arajar khatnyo arajar arkusau tika jengkeli kolong ngate ngate ngala feel ken ngate ngala rem ngala syak rem hakni ka jingile mereka jing syak rem kadai ka ba kham khrau na ka benta ka jela ka jungi kabak ham krau nak bentak ajak tenriu ko jongi kabak ham krau nak bentak sarkar ko jongi bat kabak ham krau nak bentak ka buram hi jongi kitrai ri namar bakani ka jing syarem kamdei tang jong asimet kaba uba manik ulong tau ba i ya kamariang nrei ka penpau ya ka jing syarem jongi kum ka ajak tenriu kapadanya kata ka long renyeng le kho le subah bat le si ka pen iru ya kata ka jing bam dam syuk kajing ba khli jongi kum try ri bangin yo ban kadau nayong te ba udai hapwan tang kitrai snong bakin wan le kan ni gino kitrai ri na kano ko penta jong ni kajelaru ladang ngingim yang ban kadau ya kan ni tekai gen katagi ka jing puchong nong rem jongi ban ong ni dei kitrai ri kapasa kalong tang bangin siwang ba om la le AAP ba ni to kat bai ba ni dang don ni persang sai pek la nam la kat bampat la tingin hak banyak kru ini ujung bak jengkeli ini apa ini ujung keli ya ka sarkar ya ka district administration ya ki bor nang penyai chnong bat ini ki bor riu shimet ki penyai ini kita ka puta shimet bat boy ini ka jengkeli who is to be blamed and what is to be done about it Matt Boy Nikki once again as part of My Meghalaya My Pride here at the Shillong Golf Course raising awareness as this tournament called the All India Meghalaya Police Golf Tournament is going on. Or PE bang adon hakani ka jaka kadang ya kani ka All India Police Golf Tournament. Kasi wan jong hak ni kalong badi open race ka awareness hak day but ka issue jong ka nyut ka bangila ki kelen so jong ka Shillong Golf Course. Ka benta ka bahap po Dorbar Shnong kila ya persang kat bala ban khut. Andre ka benta ka bahap po ka Shillong Golf Course ka badi ka private property ka bangi kalong kamdon kata ka jing tek lakam ya ka jing tek nyut lani ka jing pen khut ya ka nyut ganier ha ka ni ka course tikano kalong ka pathat burom ha ka ba kini kilo ila ka giba wan na po ka ri borok ko we ki saki ya ka ni
bat dai nak tak daw ko don kam ba lemba kan ka jing shim kan mau jam ngila man raise kan ka awareness ba kan long kumta ba kinya perkat kai mo dan kam pan le banyak betek lah kami kan ni badru perwara ka bahatam khatam ya ka buram jong ka jelahi borak kowe ka buram jong ka Shillong Golf Course bakan nek kan sa badru ban penduk pendam bat ban ya raise ka ka issue ha dai bat ka waste management hakne ka sor baka jela jong hi borak kowe tina kaliang jong ka Shillong Golf Club bat ki organizers kila kerpat baong ba adon kampan ban ailat ki bakin le ka kapram te toh nakermen ba lembaga jing persangka berit ngilala pendiri sekretari awareness nikermen ba government of Meghalaya will take this on a serious note mo ki authorities jong ka Shillong Golf Club will take this on a serious note and the issue of waste management will be addressed with a serious concern. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center